ole hey tukin zinga hian Kanan FC MPL kai tharte an training an gym day ni a voin hian ni na taka chuan origin gym a hian kan valen childon ni a 3 to 10 a top khenga milo thlir sak turin kan ngen cheu ni Ole Kabulami hi Kanan FC President le Manager ni Bob Punghaka ania Sar Chibaile MPL khel turing kanin petling ania veng sumi puite kan phurtlang to em am phur khop maya kan soi du chu MPL una khan avan doe penalty kan changa RSNX din tharkhan min lu khala chu min huwa chuan voili vel kan van duai le playoff qualifying ate nikum kha gain petling lo maya veng chung mi puipo an phur khop maya fans group te kan an siama ti po ring to khop maya he veng chung ate banner kan an tar kol boka kanan veng hi mana trong football thiam veng ti thinan ne top league khi kan la khel lawa tuna jong kanan veng in top league kan khel tur hi a veng mi pui ang pon kan phur khop mai ani players in lagu dan in MPL a Kanan FC hi kan be sei sangam angem the ang tok chuan players te po kanan dapa kanan lavea game chu game an le tun din muna chuan kan players te hi kan ring tok viawa hey I try hi an ombik tura ka ngai lo kan local big players sa chuan MPL chan ma hian big signing kan nei le thei kan be sei em big signing ti hian ye big signing ne tun mizo big kan MPL kan thir lo thei lo big signing ang chu kan nei veng ka hria loma police champion thaina ko an players poimo tak an number 10 na te po an da thina tin winga te pon bang thina kha kan saina tin Chamari FC tang mangai kima midfielder kan la lut boka tin kipara chuanin mizo mi puita chuan kan hriat lar a nickname chu men te kan ti police keeper kha kan la lut boka chu kan big signing ang deuh chu ania amai chu MPL experience player si chu kan nei nual mai veng chunga changin sponsorship te kan mu cha thei em na china ka soi ang khanin sponsor zon anuam khop maya kan lu na pianga hian kan la lut tam lawa in som vel chu kan an lut to in som vel kan lu na ringota po hian kan budget ruwa man hi chu aza som riat som sarivel chu kan mu to chu public kan la kal pui lo chungpon chu tiang chu kan mu to kan mu tha veng mi puite an phura ain hong khop mai khelve tur anga ain ngai tu ani sponsor min petu te kha Mizorama kan lik sang ber khel hun timing hi enge kan ngai dan hetlai chu ni a timing han ti khanin a match ang kha ani tura kan ngaya amon li lovin midang te pon ka ngai thak dan lo thiam se role o na kan soyanga a hau tak lampang te chu lo da thatai la hey pro volleyball te anan kalpuya kan peng zukanga a fi anan pro players kan frame mani he ta nu le paten chuti lai jon local players football thateu deu kan ne I league ISL zu khelo poi players thatak tak kan ne ani I league a pokal se ISL a pokal se za pui lo tur kha ma se ngatinge kan local players te mi hriat an hlo tak lo kan ti chuan kan khel hun timing kha ani dar khata te dar thuma te kan khela mizo te po tuma thalai thengin all an to lo chuna ange kan te a en tu kha an tle miu chuan TV a pon se YouTube a pon se ground a pon se en tun tle miu chuan ti khan nge kan ting kan football
players kha mi nan shelo wa chu wang chon a thei ha mi chon he local football MPL ti nun nan po hian zana te chon ha in khel thei zeu zewi la chonin du thu sam chu ani le zol khalai kha stiang chong kan chang meng i hun lu tak min pe ka vai le kan zona te chata ka min chan sa ka wangin kan lo me ke po ka lo me ole kabulami hi kadan FC sar suga head coach ni a sar chibai le chế vậy đấy sar suga hi hun rei tak Mizoram Premier League kan hula nuwa kumina kadan FC and Goldo ni a ipur to vyang ni a pressure te omve em MPL đi chú đàn hi đằng ta anh phù khóc mày cần xuôi tu tế có trang mi bùi tế bọn phù ra thì ven sung anh sản chuan hay bên nào tế bọn tar kêu qua cái kia là thà tế bọn lão là hay lại trang à tế begin có tế số lại cũng ở tế bọn son nia chú thì cần phù khóc mày player sẽ xuôi tu tế cái mà phù phù khóc mày cần trang mua kan malu ka khel tour IDA football tournament a hian players kan lak te hi anin lan kim thei do nem chú là hiện sum thum kan chuang a squad hi kan in lan kim thei tur kan ngai a thì kan training na vela in hiam pal ten om thi chuan thì ina om lo a thì tu na ri chuan kan dam tlang kan in lan kim thei tur kan ngai MPL a ton shot lo nei to inia i ton shot nei a changin le kanan FC te in players lak do dan enin semi final hi kan be se nga mangem nia ken el pui tur ka ngai hi team thum vel hin oma mi dang tha chu lo da thatai la soi tu ten rinna kan chunga an da player se po bin lak that saka tuna hiya semi final lutur lampang ain champion thei tur squad bin pen ka sia chu kan tum bokin ka sia kan so da te chata ka min chan sa ka wangin lom thu kan sai okay po ka lo me kan lo kom lok thei cheng thế kabulami hi kanan FC striker loma ania loma chibai le chị bay ule kan malu ka khel tour IDA football tournament ta in ba sene te nei cha em tu na ri chom pathian zara hiam te kan nei ri lawa kan bo sene chu o tha thokhat viawe tunsi zona kanan FC ai khel don ania itan chuan so da thari ma chhan don ania I phur viau ye nang ma lama te enge aborak te mi shil thei chuan nia club lui chu sanin kanan FC a chona tharma chon turing ka kala keima po thileng kim thil tharve kan idona dan chuan in apurom to khop mai Mizoram Police FC chwa sanin MPL Cup thar kanan FC izom chan mi shil thei nge nia kan sei zau dewanga Mizoram Police tang khan season hi kan khela theitop kan lo chua enge club dang angin police a hianin contract asan pain sign ang kan ni lawa ma se hemi recruitment te om dona wangin tin min som na te kan khel sakan ya ma se dun recruitment la ka kan be se yang le kan dongin result thleng le ta si lawa chu wanga chu san tur chu kan ni ani le mo Indian Super League club khel chak na ber mi shil thei pani ka tlang ngo mohun bagan le Mumbai City hi I hun hutak min pe a kini Mizo football news section lom thu ka ron se ya ya du sakna kan hlan molmol chawani kalome ole kabulami hi Daniel Champuya kanan FC players zinga chuan a senior bertila kan sei swalom loe ama sai in Daniel chibaile chị bay le kanan FC MPL kai theina na players poi mo tak inia tunsi zona MPL in kheldon ta ania mimal takin ilom karinga hemi chungchanga hian idu dante han soila cái mà tắc phê chú MPL khel tu me kana net sen kom nai rei ve to tu MPL kan kai poi kalome me ma ni kum kai pet kai tirvel phei ka chonin alom ve me ma MPL a poi hianin thata ka khel kan khel thenge ka be saya champion tumin tuna point tran kan la view ni sarsong anen reitlang FC achang to in lo in zui to ani ho hian MPL a kan bi seite sangem nia be sei chu sang khop mai players poi tuna point kan la thave me ma kana FC hian thei to pon chonga MPL a point kan champion thei ngei po ka ring kanan FC a player senior ber india I teammate te I mudan min soi sak thei chuan nan thalom khop me tuna
ทีมไม่แต่ฮีกันน่าก็เขลโตจินะจนนี้ตัวน่ะกับเพลย์สปีเตนลัดชัดเบอร์กับริงเดียว กันนั่น FC ค่าเลเจนี่เราเคลตัว MPL อินเป็ดไกมาค่าเบต้นสร้างเตในเว ในเวทเอาไงเรื่องกันหัวก็สิขัวกันเนี่ยเอฟเอลไก่เราโบกันหัวเลยเอฟเอลไก่เราหัวก็จะอมสิอมเราว่าไงเรื่องกันสุกอมขันนี่ไหมเอฟเอลไก่ไงหัวก็จะนวลไปครบไหม กันส่วนที่ชัดการมินชันสักวางยังกันลมลุกตัวแก ไก่โบกันเราไหม โอเลก็บุลมีเตฮีกันด้าน FC player เตอันนี้อามาสายอินมิงเตวินฮันชิลมาสาวละ โอเคฮีเกลไม่กิมากันนี่วอลเลย์เรื่องกันนี่เตะโซกะทีมิงเก่าเชน ก็เวลามันมีกันสดมาสางเชียร์เด้งไอโซล FC ทว่าสัน MPL ไกทาร์กันด้าน FC เตอิโซบาเองกันด้าน FC อิโซนชันอารมณ์ซาลิชิลเทง ไอ้เจ้าหน้าที่เตะมาชนเวก็ดูว่าไอโซเลเซียเฮียนคอนแทคกันแล้วเนี่ยโลนิงก็ชูกะกันที่ไกทาร์อย่างนี้นั่นนี่คนผูระใครมาพวกผูระจะเล่นทาร์ก็มาชนดูฟังอันนี้ กันดิ่งแล้วมันมีพังไอ้กิมที่กันโซดเลยอ่ะซามารี FC ทว่าสัน MPL ไกทาร์กันด้าน FC เตอิโซบาเองกันด้าน FC อิโซมชันอารมณ์ซาลิชิลเทง เนี่ยค่ะกับเพลย์ปุยน่าสวยอย่างเท่าเจ้าหน้าที่มาชนฮีกระจากะจวนเนี่ยไกทาร์เนี่ยกันนั่นฮีสังตักเห็นปุยเลยที่ประตูพันชัวปุยฮีกระจากะจูวังลุดจูกันนี่ อินปวดสารเตนในชาย โอ้อินปวดจานนี่จูประเทศจาระเกี่ยมานี่ตัวกันจูกันในชา ตูนไอเดียเราอมตัวราชมพิอาดินเบสเซน เกี่ยมิชินน่าจังจวนกันนี่ไปเซฟครบไหมอะมาเซประเทศทูนี่อ่ะที่โตปันชัวจวนกันจำเป็นไงพวกริง อีกเคลปุยตัวเพลเยอร์สเตย์อันนี้ MPL แชมเปี้ยนกันเบสเซงอ่ะมั้งเงี้ย กันโถริมากันเบรกเจ้าจวนที่เราตัวทูจูอมเรา เลยอินหุ่นหัวตักมินเปียกวายินกันนี่มิโซฟุตบอลนิวส์เตย์อินสุงากันลมเบเบมาชัตตะกาอินเราแค่เซียนตัวรินดูสัตว์ซาวเบอร์กันหลานเจ้า Hey, let's go, let's go!